8 časova, 16 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 želi dobro jutro našem gostu jutra, kao što ste čuli, kao što džingl najavljuje. Dobro jutro, Đorđe. Dobro jutro. Rekla sam već u ovoj najavi celog sata, naš gost Đorđe Đorđević, programski direktor Beuma i menadžer projekta Telenor Smart City Challenge Srbija 2016. No, Đorđe, ja ću vas prvo pitati kako je napolje, već toplo u Beogradu? Veoma je toplo. Veoma toplo. Iako se ne čini tako na prvi. Da, 22 stepena je u Beogradu trenutno prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na subjektivni osjećaj je kao da je već 27. Beograd je najtopliji uz Negotin i Kikindu, gde je također 22 stepena. Najniža temperatura i dalje je u Sjenici, gde je samo 13 stepeni, no i tamo je subjektivni osjećaj kao da je 16 stepeni. Eto, malo da se utešimo mi u ovim velikim betonskim asfaltnim gradovima. Novi Sad samo za stepen niža temperatura nego u glavnom gradu, 21 stepen, baš tako je i u Kragujevcu, a u Nišu trenutno 19 stepeni. Polako idemo ka najvišoj prognoziranoj temperaturi za danas, a ona će na severozapadu biti 26 stepeni, na jugoistoku do 33 stepena, u Beogradu najviša dnevna oko 30 stepeni. Ukoliko napuštate svoje domove i nećete se vratiti do večeras, ma gde nas slušali, ponesite kišobrane jer se pretežno sunčano i toplo vreme prognozira za prepodne, a popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći i u ostalim krajevima zemlje očekuje se na oblačenje mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tako će biti i u glavnom gradu. Šta će biti još u glavnom gradu? Zato je tu Đorđe Đorđević, rekao smo već, programski direktor Beuma i menadžer pomenutog zanimljivog projekta. Đorđe, možete slušalcima najprije da kažemo šta je Beum? Beum je skraćenica, je li tako? Tako, Beum je skraćenica od našeg prvog projekta koji smo pokrenuli još 2011. godine, Beogradski model Evropske unije. To je bila jedna studentska simulacija koja se i dalje održava, simulacija Evropske unije, koja je najveća simulacija te vrste na celom svetu i održava se ovdje u Beogradu, u zemlji koja nije članica Europske unije. Niti se zna kada će biti, ali... Da, niti se zna kada će biti, da, ali se zna kada će biti ovogodišnji Beogradski model Europske unije, to je između 26. i 30. oktobra u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je bilo, dakle, da bismo ljudima objasnili šta znači programski direktor Beuma, a sada ćemo vidjeti šta je novi projekat Beuma koji će danas, rekoh, evo šta će još biti danas u glavnom gradu, danas biti predstavljen na konferenciji za novinare i to u Privrednoj komori Srbije, što, znači kada se nešto dešava u Privrednoj komori Srbije, to već onako skreće i tekako pažnju javnosti, jer nestane Privredna komora Srbije baš iza svakog projekta. Dakle, Đorđe, šta je to Smart City Challenge Srbija? Tako je, upravo ste potpunosti. Ovo je jedna velika inicijativa, pionirska inicijativa i baš nam je drago što je Privredna komora Srbije stala iz ovog projekta i što ćemo danas predstaviti javnosti celokupan koncept. Smart City Challenge, Telenor Smart City Challenge Srbija 2016 je takmičenje za multidisciplinarne timove u kreiranju Smart City aplikacija za pametne mobilne telefone. Dakle, šta su Smart City aplikacije? To su aplikacije koje vam omogućavaju da život u gradovima u Srbiji bude bolji, efikasniji, ekološki prihvatljivi i jednostavno da vam uštedi vreme i novac i da učini život u gradovima mnogo lakše. Imamo li mi već takvih aplikacija? Postoje već dosta aplikacija koje koriste taj koncept za zavisnosti od tematike kojom se one bave. Jedna od naših najuspešnijih aplikacija u tom domenu je CarGo, aplikacija koja služi kao paralela taksi prevozu, odnosno pruža jeftiniji način prevoza motornim vozilima kroz grad. Preko aplikacije se pozove, odnosno takozvani srpski Uber, preko aplikacije se pozove vozilo, ono stigne na zadatu adresu i odveze vas gde želite. Tako da već postoje neke aplikacije, međutim želimo da pokrenemo tu inicijativu da omogućimo što više mladih ljudi koji imaju neke svoje ideje da ih na kraju implementiraju ne samo u gradu Beogradu, već i u svim gradovima u Srbiji. Dakle, tražimo rešenja koja će biti moguće implementirati u svim gradovima u Srbiji iz domena prevoza, turizma, trgovine i ekologije. Kada kažete mladi ljudi, to je u našoj zemlji pojam koji je onako podeste širok. Da li je nekako godinama ograničeno na koga se odnosi ovo takmičenje, odnosno ovaj konkurs? Ja kažem mladi ljudi zato što smo mi navikli da radimo s mladim ljudima i što smo navikli da ljudi u IT sektoru uglavnom
su mlađi, međutim mi nemamo nikakvo ograničenja što se tiče godina. Timovi se prijavljuju individualno, dakle svaki član tima mora popuni prijavu i da se složi sa pravilima konkursa. Dakle, bitno je da su članovi tima punoletni građani Republike Srbije i da nisu osuđivani, tako da oni se prijavljuju kao deo tima. Kako, na koju adresu da idu? smartcitychallenge.rs. Vrlo jednostavno. Tako, imamo sve, prijavni formular, sva pravila i sve informacije koje ih zanimaju. Za sada je u toku prijavljivanja počelo 25. jula i traje do 25. avgusta. 28. Tako. Znači i više od mesec dana. Kako je do sada išlo prijavljivanje? Do sada smo naišli na jako veliki odziv. Imamo dosta već prijava i ono što je nama još draže, imamo još puno mailova, pitanja, zato što dosta ljudi još uvek pokušava da dođe neku ideju. Mnogo ljudi je inspirisano ovim projektom da pokrene neke svoje ideje u domenu pametnih aplikacija za pametne gradove, tako da nam se javljaju, očekuju da okupe svoj tim, da nađu programere i da krenu sa programiranjem tih aplikacija, da jednostavno naprave neku ideju i da pošalju svoju prijavu na takmičenje. I to sve do 28. augusta, kako smo rekli. Šta posle toga se dešava? Posle toga žiri izabere 10 najboljih timova, odnosno 10 timova koji prolaze u dalji krug takmičenja i mi smo za njih obezbedili 8-mesečnu obuku u ICT Hubu, gde će oni imati ne samo osnovno o tome šta su pametni gradovi, kako se tehnologija upotrebljava u razvoju gradova, već i kako da pokrenu svoje IT preduzeće, odnosno svoj start-up, šta je tu neophodno, kako da naprave biznis plan, biznis model, kako da promovišu svoj proizvod i kako na kraju ga prodaju i implementiraju. A to besplatno? Za 10 učesnika koji su prijave, naravno da, koji su prošli dalji krug, to je besplatno u potpunosti. Nakon 3 meseca mi pravimo presek i oni do 5. decembra moraju da imaju već završen proizvod, odnosno prvu verziju proizvoda i da ga predstave na finalnom događaju koji će se odigrati negde sredinom decembra, gde će pred investitorima i stručnim žirijem i publikom predstaviti svoje rešenje, odnosno svoje aplikacije i žiri će izabrati 3 pobednička rešenja. 3 pobednička rešenja će dobiti nagrade. Nagrade su u vidu tromesečnog radnog prostora u ICT Hubu za sva 3 članova tima za prva 3 pobednička tima i nagradno putovanje za prvo plasirani tim koji će otići na 2 nedelje negde u inostranstvu, još uvek nećemo da otkrijemo lokaciju, u neke od velikih svetskih poznatih IT hubova u jednom od velikih poznatih IT gradova, odnosno pametnih gradova. Tako da to je s jedne strane, s druge strane timovima će biti omogućen, odabranim timovima će biti omogućen pristup novčanom fondu u vrednosti od ukupne vrednosti 10.000 evra koju je obezbedila kompanija Telenor i koja je namenjena za dalji razvoj njihovih aplikacija uz partnerski odnos sa kompanijom Telenor Srbije. I kažete, Đorđe, ovo je pionirski poduhvat kod nas u našoj zemlji, posebno se obraćate mladim IT stručnjacima, znamo da mnogi iz gimnazije, oni koji su talentovani, praktično ne završe gimnaziju, a već su zaposleni, to ne samo ovde, nego i u inostranstvu. Dakle, to je nekako ciljna grupa, to je krajnji cilj, da kažemo, ovog takmičenja Smart City Challenge Srbija 2016 takmičenja, zar ne, Đorđe? Tako je, mi želimo da stimulišemo IT preduzetništvo u Srbiji i upravo ovo što ste spomenuli malo pre, primetili smo dosta mladih programera, IT stručnjaka jednostavno odustaje da ovde radi zato što ne vide dovoljnu podršku i odlazi u inostranstvo i rade za velike gigantske korporacije umesto da pokrenu svoje preduzeće da rade za sebe. Podsjetit ću vas da smo ove godine dobili podatak da je izvoz softvera iz Srbije premašio izvoz poljoprivrednih kultura. Tako da ovde postoji veliki potencijal da mladi pokrenu svoj IT posao u Srbiji i da ne odlaze u inostranstvo i da rade za nekog drugog, jer jednostavno kad čovjek radi za sebe to je ipak mnogo drugačije kada stvara sopstveni proizvod i sopstvenu ideju razvija. Sa druge strane, a sa druge strane imamo još jedan cilj, a to jeste da pokrenemo diskusiju o pametnim gradovima u Srbiji. Dakle, želimo da približimo ovaj koncept pametnih gradova građanima i želimo da ih naučimo šta tehnologija može kako tehnologija može da im pomogne u njihovom svakodnevnom životu. Koji je najpametniji grad na svetu za sada? Ima ih puno, ali naša inspiracija su London, Berlin, Tel Aviv, gradovi
gradovi u Americi, San Francisco i tako dalje, Los Angeles, puno gradova u svetu je počelo sa primjenom tih pametnih tehnologija i bili su nama inspiracija da učinimo gradove u Srbiji pametnijim i lepšim i boljim za život. A kada se kaže zapravo pametni gradovi, to je nekako možda najbolje bi bilo opisano rečima više u službi čoveka, ljudi koji žive u tim gradovima. Gradovi projektovani po meri i željama svojih stanovnika. Pionirski poduhvat prvi put u Srbiji, Telenor Smart City Challenge Srbija. Nalazi se sve što vas zanima o ovom takmičenju na istoimenoj adresi, dakle smartcitychallengeserbia.org. Samo smartcitychallenge.rs. Dakle, još jednom pozivamo sve koji su se zainteresovali posle ovog razgovora da posete ovu stranicu i eventualno da se prijave do 28. augusta. Kao što smo čuli, traje prijavljivanje, a potom ćemo se sretni onda, Đorđe, u decembru, pa ćemo vidjeti ko su ti mladi ljudi. A u virtualnoj realnosti, koja je sada, ja stalno to govorim, postala potpuno realna realnost kao i ova koju sada vi i ja delimo i svi ostali, zaista je fantastično razvijati sopstveni biznis živeći u svojoj zemlji, a za ceo svet raditi, jel? Naravno, ali ono što je najbitnije oko ovih aplikacija koje mi želimo da stvorimo jesu da su to aplikacije u virtualnom svetu koje zapravo rade nešto konkretno u stvarnom svetu. Tako da spajamo virtualno i realno u službi svih i to nam je jako drago da smo počeli sa time i samo bih želeo da ovom prilikom iskoristim mogućnost da pozovem i sve zainteresovane za ovaj projekat da dođu na naš meetup u ponedeljak 22. avgusta od 18:30 u ICT Hubu Veljka Doguševića 54. Tamo ćemo imati malo detaljnije predstavljanje celog projekta namenjeno baš za takmičare, tako da će moći da saznaju i da nas pitaju direktno bilo šta što ih zanima. Do tada tu je naša email adresa kontakt@smartcitychallenge.rs. Svi podaci su na našem web sajtu, slobodno neka odu, neka pogledaju, ako imaju bilo kakva pitanja, naš tim je tu uvek za njih. Mnogo hvala i želimo vam mnogo uspeha i sreće sa ovim projektom.